katang misa para king kapasalamatan daring makatuki, Lourdes Tolentino and family, Richard Baldo and family, Reverend Father Larry Sarmiento, king kayang 40th sacerdotal anniversary, para king kapasalamatan dingaldo ng kebaytanang Mary Jane Baldomero, para king personal akayaduanan ng Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan ng Dr. Mark Anthony Sanchez, RB and Raisa Biray, Tolitz David, Tomas Torres, Dominga Mercado, June and Nina and Jonathan Candelaria, Dr. Annie Bernante, Maria Veronica Cortez, Nilo Udan, Delphine Estelita and Alvin Malapitan, Alex Mariano, Erdi and Ana Feliciano, Mark Benedict Pasinag, para king hanggang alananggang kapainawaning kaladwa ng Jose Cape Sr., Elaria Dare, Fernando and Edric Anunciacion, Kits Lapid, Bibiana Escoto Maglalang, Jojo Unyo, Ruben Lacson Jr., Juana Alfaro, Mario Tolentino, Emmanuel Tejada, Liberato Levi Laus, Adoracion Lerit, Remio Deirit, at din sa Blancaladua king Purgatorio, talakatamu magkabe kanteng dalita pamuklat. King Legyon ng Igpam, pananganak, panibalan ng Espiritu. Amen. Ing grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiagom king banal ng Espiritu, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Kapatad, idawon tayong kaya katang misa, para king pasalamatan tamo king Diyos, pikalubne ng anak ng Yesus, king kaya katamong kaligtasan. Ing ginuing kaya karegalo na kaya katamo, material bagay. Ali mo yung biyeta mong maulaga, yung sarili ng anak apeka kalugurana. Kapatad iti yung grasya ni kayatang misa, iti yung kayatang pasalamatan, karing hanggang tinggap tamong regalo at grasya, magpasalamat tamo, at kapareho natin itamong ating pamagkulang, mangyatang kapatawaran king Diyos, at kayang pakalulo. Itangan po, magkumpisal ko, king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamot, king pangapatao daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alangang. Amen. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. O igpaning pakalulu, kipman mo kami king kapanayan, king pamanyubli ng mebe, king pamagbalik mo, king tao, king sadya ng dangalan. Ikesa ng migagan nakakaniting, pamigagan nakaking misteryo, ning balang banwang dasnan ming makirake kami kaniti, kingalang kapupusan na tula at lugod. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat king libro ning dapat ding apostol. Uli na nita, meriryalang emunano karing apostol. Inya impeka punding pari, at ding sablang kayabe na
ding miyembro na ning pangkat ding Saduceo ning Jerusalem, pikayari rang gawang metong atakbang. Peparakap dala ring apostol, at pepakulong dala king sukulan balen. Dapot kanita muring beng ito, biklat na lang anghel ning Ginoo ring pasbol ning sukulan. Tinayid na lang ninwal ding apostol at nga na karela. Sulong, bunta kayo king templo at ituruyungan karing tao ing sabla tungkol kaniting bayong bi. Pemintuan da ring apostol ing sinabi na, bintala king templo itang abak amaranon at may gumpisalang tinuro. Impe kapunding pari at ding kayabe na tinipon dalangan ding makatwang Hudyo para king maragulapulong naning konseho. Kaybat may tubod laking sukulan, bara lang idala ring apostol king arap ning konseho. Dapot edala disnan ka rin ding apostol, inyang miras ring opisyal, ami tuburan king sukulan. Inya mi balik laking konseho, at ngarang minye ulat. Inyang karasmi king sukulan, disnan miyang makakandadong masalese, at atsula ring bante, karing pwestura, karing pasbul. Inyang biklat mila ring pasbul, alaki ngikit metong mang tao kilob. Inyang dimdam dayti, ing kapitan ding gwardya na ning templo, at ding pamuntok ding pari, era abot isipan nung naning milyari karing apostol. Ketang oras sa ito, ating taong dinatang at nga na karela. At tsula po din taong pepasukol yuking templo. Tuturula karing tao. Inyame ko yung kapitan at ding tawana at delara lang mibalik ding apostol. Makanyan man, lagi namit na anumang puwersa. Uling tatakot la, pota ring tao, pamasibasan dala. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dali tapakibat, ing pakibat tamo po, ing Ginoo pakirandaman nala, ing aklis ding kalulu. Ing Ginoo pakirandamana, ing aklis ding kalulu. Pasalamatan king Ginoo, king kapilan paman. Labi ko elatok ng pupuri king Ginoo. Ing Ginoo yung pagmaragol ko, makirandam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Ing Ginoo pakirandamana, ing aklis ding kalulu. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo, miyabe-abe tayang puryan ing lagyuna. Manalangin ko king Ginoo at peki batana ko, karing sablang ka kong takot linigtas na ko. Ing Ginoo pakirandamana, ing aklis ding kalulu. Lumawe kayo king Ginoo at tumula kayo, at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig king Ginoo. Minawos siya at pekirandamane, linagtas ne king sabla ng dusa. Ing Ginoo pakirandamane, ing aklis ding kalulu. Ing angel ning Ginoo babante nala, detang ating takot at gagalang keya. King panganib, liligtas nala. Pilasan niyo at subukan ing kaya pana. Tumula yung taong lalapit king Ginoo. Ing Ginoo pakirandamana, ing aklis ding kalulu. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing mayap abalita. O Yesu Kristo, ikaing tapat at talapatuto, ing pangane ibat king kamatayan,
liguran mo kami at inos din kay king kasalanan, king kaya kang daya. Alleluia, 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 alleluia. Ing ginuman natili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, uli na ning maragul ng lugod ning Diyos, king yato, binye ni bugtong ng anak, bang nino mang maniwala kaya, eya mate no mirina niyang biye alanganga. Uling tinubot ni ning Diyos ing anak na, king yato, ban e atulan at parusa ning yato, nune bang miligtas siya ing yato, king kapamilatana. Miyatulan parusan ing ninumang maniwala kaya, dapat miyatulan inge maniwala kaya. Uling eya maniwala kimbugtong ng anak ng Diyos. Ing katutuan niya iti, dinatangya ing suluket king yato, dapat aliwa ing sala ing liguran daring tao, dune ing dalumdum. Uling mayap ing dapat da. Uling makasalanan la, at king kasamanda at kasamanda ing daraptanda mayap ing sala at elalalapit king sala bane mayakit ing darapat karelang daraptan. Dapot lalapit la king sala ding darapat king katutuan bang masalang mayakit ing ting dapat da daraptan da agpang king kaburianing Diyos. Kaluguran kong kapatating maya pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak po ni Banal na Espiritu. Amen. Maya pasisilin po kayo kongan. Maya pasisiling Evening. po among. Pasensya na ko po, agad may gumseng misa mi. Agad mayaring kaya kaming novena. Ito pong Miyerkules ating kaming novena kaya ating pong bayo misa ating misa mi ating rosaryo. Nung siguro next week nung bisa kayo po, sabihan ko ka rin kay katamong anak mag-operate kay katang online mass. Pwede na dyan po ngabit ang kay katamong novena. Lalo na Miyerkules, banta po, you can join us with our novena to the Mother of Perpetual Help. Kikikatamo pong karanasan, may nasa, may naman marayo yung tinanggap tangan regalo. Tinanggap tangan na pong regalo. At yung potang tatanggap tang regalo, na yung kaya pakaisipan tamo, magkano ya kaya ine? Neng kaya, nung pwede mo siguro pantunan mo ita resibo. Pero neng kaya din, anda ka rin may regalo, at inyang usan the purchase form, pero alayo ka rin tangkay, alayo ka rin itang amount. Kunyari mo, renegaluan da kang polo o malan, may usto, pwede may papalit at inyang mga resibo, pero pruebeng may salikeng tindahan na ito. Ot kaya do kakabit ding alaga, at inyang puri sabihin ito, o bate do kaya kakabiting alaga kayong regalo? O bate do kaya kakabit nung magkano deseli o no deseli? Bakit kaya? Nung atin niya nang kaya sali kang regalo, atin niya pang tatak ng kayang regalo, paburame, o kaya palakomitan tatak. Kasi, yung ulaga ng regalo, obviously, budi sabihan kanita, alayo kitang ginamit ng pera o kitang ginastos daw. There must be more. Uling maniwala tamo, ing pamamia regalo is an extension of yourself. Ing pamamia regalo, simboluya kinggekang pangatao. May aliwala rin regalong may okasyon. Birthday, obviously, kasal. Kaya kasal, nang kaya may ilapang mamili rin kakasal ngayon, nung nanumburid ang ibiyayo. Bante, nang kaya kasi kakasala, nang kaya makatanggap lang labing aduang plancha, mga yan.
o kaya 15 wall clock, o kaya 16 pipaglutuan nasi datang rice cooker. Yan ang kaya siguro more practical para karela na they just check na po na itang karela nga usandang list ng karetang burida. Potang anniversary, mamiyalanan po. Kareng Pasko, mas padakalbo ng mga mamiya Pasko. Na kayang regalo po tang may baycheng anak ng babae, may baycheng anak ng lalaki. Balok po tang memiyalang tabako, yung karelang anak, lalaki. Kareng bisita tamo, guest of honor, kareng lecturer. Kareng po tang magbisita ta kayong ospital. Nengkay po tang magbisita ta kayong ospital, tang malati ko, magdala kayong pineapple juice, o kaya Bear Brand. Nengkay tinapi, o kaya bulaklak. Nengkay tintamong regalo, pasalubong la from memorabilia. Yan mo, iba't ka abroad, magdala kang keychain. Di ba't kayong abroad dito? Or a simple gift. Ang giyangal lang okasyon. Kaya kalan maswelo ka kayong regalo po atang pekaisipan de. Po atang dinanda ka regalo itang isipan da na itang buri mo. Itang ulimbalo ko yung buri mo, yung pantunan ko. Aluwa itang buri ko, yung ibiyak kaya ka. Itang buri mo, yung ibiyak ko kaya ka. Itang kailangan mo. Siyempre po atang mamaya ka regalo, isipan mo itang didenan mo. Nga napin, it is the thought that counts. But it was not count if you do not have a gift. No? It's the thought that count, but it will only count if you have a gift. Ito pong peka sa jame, makabaldugan niya, at pag-isipan me. Nengkay practical la, nengkay naman something symbolical. Pero makakalaleta ka ring regalo. Bakit? Reng hanggang regalo lang. Not all gifts are gifts. Mayroong mga regalo na hindi naman talaga regalo. Ito ay binibigay dahil mayroon silang gusto sa iyo. Pwede ta? Didenanda ka, uling ating kumburi ka. Kunyari mo, ating kumburi ka, anya pala didenda ka regalo. Na po yata tunay regalo ita. Kasi pa may regalo, lalo na kaya katang Pilipino, butan dinenda ka regalo, nang kay makayutang alub ka ketang binye. Pero po tang mating mami regalo kaya ka, balo mong atin niya nga nyawaran kaya ka, nga napin, you can refuse the gift. Ko pumimuan, it may sound a little bit unkind, pero nung atsukeng alanganin na regalo, alanganin na kabilyan, at ilang papapirmang kontrata kaya ka, at ilang papay-approve kaya ka, nano yung man regalo nga ito, it is also some quite moral and ethical to not accept the gift. Lalo na nung magobra ka keng public service o keng masela na posisyon. Anti mo, tangawsan ng Trojan horse, baluya po ita. Itang renegaluan ding kanitang minuna, renegaluan ding metong kaya riyan, maragul na regalo, kabayo yang maragul. Malamo, it is a gift. Ano kasaya? Itang Trojan horse, baluya po ita, regalo ya. Pero niya tamatutod no retag keng kariyan, at niya palang sundalos keng kilog. Kantato liban, kantato simbot, kantato pemate. Ating mo namang regalo ng ausandang tokenism, token. Mamu keng ala, dinanda ka, pero it's better than none. Next to none. Itang mamiela pero uling naman maulaga karela itang bibiyada. Nang kaya pinsabyan ko, masanting ka mamiya nung ika mismo may buring bibiyaya mo. Pota BBM uling buri may undispose, o kaya BBM uling ika mismo may buri. Po regalo ito. Practical mo ito. Talagang you just simply want to dispose it. Don't call it a gift. Uling yung tunay regalo talagang maulagaya kaya ka at maulagaya kaya tang tatanggap. Because a gift is always a symbol. It represents a meaning. Representang more than what it is. Neng kayo ngulaga na ng regalo, at suya naman kayong ulaga ng mami keka. The value of a gift represents the value of the one who gave. Pwede daw ko punde ng example. Yung ulaga na ng regalo, depende ya keng ulaga na ng mami keka. Kunyari mo po kanako, niyata ka na akong pari, panauning pinatubo, ating mami ka na akong regalo, pamepe ya. Detang
Atin yung painting. Itang painting na gardenia. Kaya ba't itang garden natin yung bula-bulaklak? Something. Nung kunan nyo ko po, meron nga rin peka maulaga akong regalo ito. Kaya po ba, magkano ya uling pamepayaan naman eh. Lupang eneman iba't abroad. Pero pakasalikot ka eh. Actually, kaya tang altar ng mako. Kaya talalang, makasalikot siya ka rin. Bakit po kaya? At yung kasi kaya tang memye. Ita pong pinatubo nga ita, madalas kayong magobra kayong pinatubo, magobra kaya po kayong gobyerno, makiabe kaya kayong project ng gobyerno, sasawap kami, kalupang yan, panahon ng masakit. Anyatang dinatang niya po itang peka boss kaya itang project ni. Dinina na akong pamepe. Kaya ba't natin niya pang dedication? Father Deo, thank you for working with us. President Corazon Aquino. Kaswelo ko po. Ating ko pong regalong iba't kayong dating presidente mo, Cory Aquino. Maulagay itang pamepe, aliwa itang pamepe mismo, itang memye. Nung nukan niya, may nibatan. It is a gift of self. Potang mamye ka, ikay ta. Niya potang memye ka, kaya ba't iksene, kaya memye ka, ba't linele niya? Sakit kalube. Kasi that gift represents who you are. At po sasabihan ko ini, maniba nandin, sabihan tayo regalo. Kasi kingiyatang Ebanghelyo from John 3:16. For God so loved the world, He gave us His only Son. Uli ning lugod ning Diyos kaya katamo. Binyene ang ting regalo, ing kaluguran ng anak, ing bugtong ng anak. Ikitaya po Yesus, etaya mo Diyos, etaya mo Maestro, etaya talaturok ing mayap ng balita, etaya mo pahinging maging alimbawa king biyata mo. Ngeni king Ebanghelyo tamo papakita Yesus at tatanggapan tayo Yesus bilang regalo ning Diyosig pa. Ingulaga ng Yesus, ing kayang pangatao at ing kayang kadyosan at ing kayang penibatan, ibat siya king lugod ningig pa. God did not send His Son nga na to condemn the world. At kaya kayong mami regalo para pakarinem niya. At inang memi kaya kayong regalo para panasakitana ka. Binyening anak na bilang regalo. Para kondenahane ing mundo o parusa na katamo. Nunay bang iligtas na katamo that He may save. At itamo ing mahipabalita ing ginung Jesus mismo. Potang simbata mo, potang kayong consecration, iting ka na akong katawan, iting ka na akong daya, babiye na mismo yung sarili na para kay katamungan. Minsan po, isip-isip ko, kutang ko po kayo, pwede kang mamie na alang lugod? Can you give without love? Pwede kang mamie alang lugod? Wow! Pwede kang mamia lang lugod. Nya didenda kam kasi tingong burige ka eh. Nya didenda ka mo, banta kuha ko itang buriko. Ikay na pong bisang mamia, alimbawa ka reta. Pwede kong mamia, uling ating kong buri. Kunyari mo, malapit tayong election. Pwede daw kong denon kasi bantay yung kalingwan. O ating kong kailangan kaya ka, mamia ko. You can give without loving. Pero ito pong kabaligtaran pwede. Pwede kang lugod na mamye. Balamye po pwede. Because to love is to give. Potang kaluguran mo yung metong tao. Kaluguran mo rin ka para mong tao. Kaluguran mo yung katang Diyos. Potang ikalulugod ka. Pwede nga ka mamye. Naman bro sabihin, makwalta ka. O dakal ka pera. Kadakala-paralan ay piyeta mo, ing sarilita mo. Ing regalo ning pamamye, pwedeng kasuyuan, pwedeng oras, pwedeng atensyon, pwedeng saup na antabayanan may taong mangailangan, lalo na potang malungkot lang. It's a gift of self nga tapen. Ing regalo, simbolo niya ning sarili mo. Simbolo na ning lugod mo. Anya po tang mamya tamo, sana balikan tamo, ini kaya iba't keng lugod. Pwede daw ko punderan na assignment. Pwede kaya ang anak yung mga lati.
potang mag-birthday lang. Para na siya karela yung tula ning pamami. Nung kunyaring deng anak yu, gantang anak tamo, misane tamong tatanggap, siyempre, bidenan. Misane tamong pasalubong ko, yung sa akin, mama, yung pasalubong ko, yung regalo ko, sa akin to. But a sign of a matured person is when they can go beyond receiving because they can also begin to give in gifts of many ways the way God gave Himself and gave His Son to save us. Jesus, yung peka masanting at peka maulagang regalo ng Diyos pa kaya katao. Maging tapusan ng malugod at may papamiyag grasya king balang meto. Kilagyon ng igpa, puning anak, puning balang Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ing lugod ng Diyos, ing metong ayalang king kekatang isip, ing kailangan tayo pa mong metong pamaganyuning tao. Nune, king pangimut ning Diyos, king kasalasaya ning tao. Manalangin tangini king subliyang king sinubling mebi Diyos, king ipakit na kekatamo nung makanano ing tune lulugod. Nga tangan pong manalangin, hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari iniligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, manano na sanang king mabilugayato, yaying magbiyen ng tanda ning lugod ning Diyos, at kapamilatanan niti, alapit tala ring sabalang tao kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king kakatamong bansa, mamungayasan ng dakalay apostol, amiyat at king sala ng Kristo, karing taong mabibiyepa, king dalumdum ning kayalang kapiniwalan, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing malulupig king lagyo ng Kristo, kalupa ring apostol, kapilan man elatok ng patutu king lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, ing sablang dapat tamo, parati sanang marapat pauli ning lugod, bangketa malinoya iti, mararapat para king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan, kang Lourdes Tolentino and family, Richard Baldo and family, para king anniversary ng pangapari, 40th sacerdotal anniversary, Father Larry Sarmiento at kayang Lubos Kapaldanan, para kayong sacerdotal anniversary ng Father Ted Valencia, para king kebaitan ng Marie Soto, para king kapasalamatan kikebaitan ng Mary Jane Baldomero, para king kapaldanan ng Dr. Mark Anthony Sanchez, Maria Veronica Cortez, Arvi at Raisa Viray, Nilo Udan, Tolitz David, Tomas Torres at Domingo Mercado, ading sablang kakaluguran tamong masakit penyawad ang panalangin kapaldanan. Ganakan talaman kapatid tamong pepainawa na at panayan tamong panalangin ni pamanyubling mebye, Jose Capis Sr., Juana Alfaro, Hilaria Dare, Mario Tolentino, Fernando at Edric Asuncion, Emmanuel Tejada, Liberato Levi Laus, Bibiana Escoto Maglalang, Adoracion Lerit, Kits Lapid at Ruben Lacson Jr. O maligayang Ginoo, dinawon mo ingke kang sarili ke kami bilang regalo. Apakibatan mi naman sana ingke kang lugod, karing mga yumo dapat alang laman na yamano, nune king katutuan ning pangimut mi aldoldo at king kaya kaming pamibiyebye.
ika ang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tampo. Malalain kayo kapatad, banda ating kaya katang daon, matanggap harapan ng Diyos, sigpang mayupayang dato. Tanggapan niya sana ning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oig paming miglalang kapamlataning banala pamilibayan regalo, darakayanan mo kami, king bien ning divino, grasya. Paintulot mo sanang daptan mi, king panimunan na ning beluan, king kaya kang katutuan. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin. nayo reng puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos a ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulit, pasalamatan da kang parati, numan ka rin o igpa, Diyos king langangat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginoo. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon impamanyubling mebye. Inyang i-Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Yamu naman yung kaya kaming pari, yung kaya kaming talapamilatan, aparating para keka at yung kaya kaming kapakanan. I-Kristo yung biktimang emate kapilanman, yung kordero misan metena, mabibiyaya manggaman kingalanganga. Yung tula ng pamanyubling mebye, babiena yung mabilugayato, kabang ding sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Kareta po nga tsuking bale, pwede tapo siklod, pwede tapo pahamtok ng kingagawan tamo, kabitala rin wanang tanggamat malapit kingatang puso. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibata ni sablang kabanalan, ulinita pagparalang pumi pabanalan mo sa naratingayan king Espiritu mo, man para kay kami malyar lang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayami daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat sa kay kap. Piraso net binyan ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan, amidaon, para kay kayungan. Makanyin mo naman kay ba't ngapunan king waning kalis. Pasibayang pe pasalamat kay ka. Binyan ng kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minungko ko niti. Iting kalis tinga na akong daya.
ing daya, nimbay talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyek tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapin imbiyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, king ikam nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kamting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o igpa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugut, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Torrentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari, at ding kakaluguran mit kapatad, magobra, sasaw, susuyo, king kaya ka Santa Iglesia, king kaya kaming parokya, kaya king Banal Cruz, at ding hanggang susuyo, sasaw, king masakit ming kabilyan ngeni, lalo na kareng hospital, kareng masakit, kareng doktor, kareng nurses, kareng taong midadake, king kaya tinanda kareng aliwa. Tanggapan mo ginuhin kaya kaming panalangin para king kaya kaming komunidad. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepainawan at maninayang subling miya, ding sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kaingan. Gawan mo kaingan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen ninduning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning Banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro na kaya katam. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, at minigtas king kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, at iligaya manggaman, king alananga. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ning aming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan, ning kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king ngalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan, ing ginutang sinubling mebye, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antemorin. Pasyagta mo po,
king regalo ning kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakuking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakuking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakuking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus sa milalakoking kasalanan ng yato, nuan laring mayaos, king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas ming amano mo, kumayap na ako. Spiritual a communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may gitking sablang bagi, at pag nasangkong ing tanggapan da ka, dapat ing pauli na ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, balamuwari, at yuka ka rin, at pakisan mentong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana pa ing tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Siklaw tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Ban ipagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus. Na marakal ng inangu abye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo para kareting sablang tao amiyatasan, bang paningaralan ing penibataniting virus. Gawang masampat aparalan, bang aywasan ing pamipakalat na niti, ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ampong gamat daring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mitmong lugod, kaingatan ampong gelingan, makanyan mo naman karing sablang manigobra, bang makapaninton masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sang milunasan la, bang manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalumoy kalam mo para karing ikakayap daring sabla, ampong makaibi masampat asawop karing pamangailangan da. Iti ang aduan mi king kapamilatana ning ginuming sa Kristong anak mo, ang mabibiet magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Nuana Maria, kamasmasding salunan, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Mapamakalulong igpa, pagkaluban mo kesa ng bayong parasan, deting misteryo, at yetad na kami king metong abayong biye kagum mo. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo nga. At kaya ka antemurin. At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Igpa, ing anak, ting banan na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaon na. Ing kasang biye, kaya kang pangataw, maging yang regalo king Diyos at karing aliwa. Salamat King Diyos.